Alo mo la mare ho wiki mo le e Tonga ko to solo mo vulangi mo me mata felo ngaki mo e ferenite ko e programa o e ho wani ko e fefia ke tau wakai e ki mai mo ko nga puru Unioni pe ko tai le ri hine e sea pe mo e purelahi o e ina nga puru Tonga Aisea Aholelei tu pe ko ke sola ke te mo to Aisea ya ko e tunga ko ni ku tau te fo ke ipo mamani e tau fo pe mo ngahi ngā o ke lave i pe ku fe mau ke fa mala ala he tau polokalama ko e hoani ka te oange pe whenga maari e ki Aisea malawito Aisea ma whenga maari e tu pe ku mahuinga ke hoi pa mga kai whanua ai tunga wha mui taha koe ni ue ngā o me ofisi tai whito ke ngahi whenga o e aki ke he ka te oai pe whenga maari e ko hea nei tunga koe ni ue e whenga o e aki tai whito ki he hokoko me koe ni whanonga pe mo teu e tari timi koe ai First Nation mo Pasifika e maina katu. Malo Aisea. Malo pe, pe malo whamalo te whāwhegoni, mo whakamari ke o wawhe mai o whamawala tu e ngahi ngāu e ofisi. Ka taha pe mga teo ngahi timi mo e mga ngāu e lahi pe u teo me ke wano wa whitu, pe mo tenga o e wano hua ono. Koe rotonga lere pe ai tau te ngore i kare tahi ke wano o fitu o kapu pe mahino na ti osa to e campaign goni ki Nations Cup i Siulai tau toe nau campaign e taha i November naka ke nau tau mua koni i campaign goni i Siulai neongona nau maa nau i kuna taha i Zimbabwe ka nau whaamu ke nau mahalo ko to he tau e tolu ko ia. Ngai mea lahi pena we CIT mi ko e lahi a whiriwa ke kau whainga ni na osi identify mai pe te nau whairongai mai pena te nau kau mai he squati ki mua na mahi na ewa ki mua. Pau mai ko ki he te wholau mea nau lavea. E nau ngahi whainga taha pe i Europe pe o Seapani pe i Nusila pe he supa o lahi whetongtongi whiliriwa ke ti mihi ngai mea tawhaki ko ia o whangataa ke lava e ka whaiako ke whatataha ina tolu ke ki whaitaha anga nau whainga ke cohesive play hafua ma palani pe ke nau mahino e whonga palani koe nei fo mai koe kare tahi ta kosi ina kore whai mai koe ni ke World Cup. Kana neongo pe ai ngahi tono no koe nau whaamu. Kana asiwe ngahi ola rei pe campaign i tau te whito ke tamai fo o na huhaki. Na nau fumata ki whe mau pena rolu ke hawhonga e atongani. Moi kare tahi i whaungo na ango ka whai ako. Pena e vai ngana nau asi na tola bina me ki fo na asi e vai ko me bena sai e campaign ko ni Siulai ka ko taimi ni o te ki campaign ko ni November pe aku te ke vai nga mo Romania Georgia pam Hong Kong ki abe fe mali ke tau mau e fe auhi Nations Cup pau ke tau i kuna ko to fe tau tolu ia pe ku fe oski velenga e ka fa ko ka management pe mo tolu ni ofisi ke anga ngai me no fe ma ke lava ko teu ke no wa ke tau go si opo le ia teu no fiti mo mau no game plans o ke hea me te koni Siulai. Kone si te Siulai na nau. Whataataha pe i Amerika e wike tau pe o wainga pe ku kai koha teu rei ka ko tunga koe tau ki panga kong mau ka ke lawa i ke whainau kemi ki mua ka koe taha pe ua ki mua ke nau teu. So whetakai koni competition koni ke nau e mau ia ke nau ki te rea i November. Ako e anga tu i kare tahi mini ki wano pe o ke whai pe
CEO ai ka whai ako ki ka players koe a vila polo ke wanoa wa fitu. Wai be ka wai ka tuki mua, te ki nau si hailonga ai mai te nau kau mai ke IKALE TAHI. E tau fo'ou. Ka ku tipene me ko tome ko whai ako. Haka nau CEO mo nau palani ko nau tolu. Ko mea lahi e pia ke time IKALE TAHI ukai koe game plan, ukai koe tamaiki, ka koe spirit ko ma koe tamaiki. Pako hato taha. Koe mana tui be koe kawhai ako mo nau fotutu taimini o maho inga nge timi e tō taha. Ka tau e pepa ko as opereki, peko swalapi, peko whahunga hono e taha. He kai ke whiri koe uingana ke o si tuki mua. Ka kai ko mata maiki ko o ku nau lau maari a honga e ato ngani. So I think at the end of the day ko ni no whiri koe a tamaiki ke wokapu. Ko tui mahau kau lahia i he nau whiri a tamaiki o te nau ngoi koe a Tonga. Ho ngoi ai ki whalani mo tau i whonua. Kau i he mea lahi pe ko mea lahi nei ngau me ko whai ako he tau ko osi ke mahino ke whanau mai ngā ai whonua ai i sila kong na whanga mo e kakai mo e kakai kakut o na whawhawhangai aku Aholelei ia he me tau ko osi osko e kuna koe osko no koe qualify koe moha i World Cup pa o ke mau pe foi e lau mahari e koe ia. Hu mai tamaiki, nau osi hu mai tamaiki, ale tamaiki, pero nau siro e rei pe, ai ngai mea uwhe mai ko whai ako. O ku ua, o ku kia mui e ngai mea ko tektiki, mai strategic, mai plans, mai mea. O mua mau pe ai mahino e te tonga. Au nau lau kaua ke ka whataha, mo tau ngahi me whatonga he. Ka koe, anga te koe na IKALE TAHI, iki he wano mo hanga koe ke wano wa whitu. Te aipe mau ngahi ngau keke, te kia e ngahi team keke e Akapulu. Koe te ni o tokoni ke under 16s, Tonga, te alu ki New Zealand. Waweni mai pe, September, whataha pe mo under 18s. Ko ngā timi koe au tonga ia he mau tokoni, e nau tolu, ko tonga ia he ako, whataha pe mo mia, nā tokoni mai ia e. Mahino pe under 18 che ko school boys e tau tolu. Pea nau te wholau na toki no sia whataha pe mo under 16s. O te ai pe mo te ki he Oceania Sevens i November. Au tei whabau ai pe whahoko ki Solomone pe ko Nusila, pe ko Fisi. Ka ku he ko rong whai tala noa mo Oceania ki ai, ke mahino mai ai tunga uki ai koe tuna menu ia, ke alu keta tō whitu. Au te iai mo teu, mo tau timwhewhine, au ku teu ki announce tau whaiako whaou e timwhewhine, a rofa. E koe tau whaou, tau hanga ki ai ki he qualification, ki he Rugby World Cup wanohi, wahi wā ia. Ai aku te ki announce whaiako, pe ko skamata e ngā ue whaiako whaou ki ngai palani, ki me tau hanga ko ia. Ka koe ngahi ngā wera lahi pēa taimini pia, whaiako tau ngahi national teams. Tuke he pēa koe ni te koe ni ki hawana First Nations team, First Nations Pacifica team. Ki he aho, no tau mai aho raki, o whahoke pai ngā aho whā. Pēa koe, pēa koe ngā ungo tonga lere taimini, mau whenga ke palani whaere, whataha mo pureanga. Ai tau koe ia, he koe friendly, ka koe painga, whahoko ngahi friendship games mo Australia, e hoko atu petonga e kahau. Ko tau ngai tau mai koe na mahino na hao e Queensland Reds, ko tau nilewa hao lewa First Nations Pacifica team. Ka koe pita mini pia, ngai ngā koe tonga lere mini i malae, TRU.
Hangi koe whatana ko koe whahako lawa to e campaign uraki koe e IKALE TAHI pe utu koe kawinga mahuinga ia. Ko tu koe tālanga ia ko whahako i he whanua i Tonga te whira tina tolo e Poate Akapulu. Pea mo kina tolo e kau IKALE TAHI tutuku ai tunga koe nuku e tau timi whawhanua. Hangi koe whatana koe ko ke whahako e lau maari e koe e whanau ke mau e lau maari e koe e loto i Tonga. Hange koe whatano ko ke whahako e Aisea ko whenei ta whaaki e whakaivia mi ai. Ku i he World Rugby, pe ua motolo e ofisi, ai mo whenga mea ke ne hanga whai ai be motivate e whanau, ke maa hui whakaukau ko ia, ko tui koe tahenga i tālanga koe nungu whahako ngai ahoni. O au pe ke pehe koe pesete e nima, pe koe whanau lokoro koe ke ui ke IKALE TAHI. Ulahi ngai whakaukau, ako uia ko at pege ke toi tānak pe mo e ta whako ia. Malo pia. Ko IKALE TAHI pe pia a maheni ko no toko nia ko he ko hiri ko TRU ko now seni ko mau me sponsorships mo half fu pe ngai sales mo tino raba o mau mai pe ka ga stakeholders ai puranga Tonga pe ko stakeholder la ta ha pe i he tau IKALE TAHI mo TRU pe koe World Rugby aka foi lu tolu ia uni tongoni ai tau IKALE TAHI ngai tau lai ka ku whema o tai mini pia ke tokoni lah ke whahanga lahi ki ta whakomesiare koni ai TRU ko inga koe halanga paanga eu teke expose pe ngā wei ke activate le rei ke huma seni ke tokoni ke te koni IKALE TAHI pe aku tonga nai toki whahako ai commercial team ai IKALE TAHI ai TRU ke nau ngāwe ki ai ke nau kumiha ka sponsor kumiha ka partners ke tokoni mai ke IKALE TAHI whata pe mta utim ke he pe ka ta whaki lahia oku o whenga tai mini ke ranga e taka commercial ka ta whake sales i tua ngai stores a ke merchandise pe mo whata pe mo online sales pe ke o pau te mea kakai ke ma website ia tapea mahina tahami heni uiai hei online store. Te la whatawa ngai merchandise e whalani mo. Ngai mea ke hepe, ke tokoni mai ke ngau gana ku ana whahauko. Po te tego IKALE TAHI ke wano wa fitu. Mau whalalahi a pito pe ko hiri e pia ki World Rugby. Ta ulahi o ku na tokoni mai. Ta te whipu te tego ke World Cup. O ku hiki tō pēnau toko ni ti pēn beke taimi World Cup. Taimi teu o te lahi nau toko ni mo taimi koe hoko kai. Ta koe World Cup te tānaki mana kui toko ni. Te lahi angi. Ngā ku na whaimau ke te teu lere IKALE TAHI. Ka neon koe pia ulahi apita whaimau ia IKALE TAHI. Ngā ke nau mau pick maximum performance mo condition e tamaiki e whaimau e ngahi wainga ke whalahi ai he ngahi wainga ke nau hape World Cup nau si ta fiti lere ako teu ku mahuinga taha pia i he World Cup ai mo whenga ke hawhi tau e whaa ke nima ki mua pe hoko a World Cup ka koe ngahi tau ko ia whaimau e ngahi meha paanga ki ai koe ngahi i kui men mo hafu ke whahoka ngai tau ko ia pea ko tui peka kalawa ko lelei pe ngahi tokoni mo ngahi funding i tokoni ai tawhaki ko ia ko tui ko apu ki waka apu ko si pik lele tamaiki mo maa mo te nau ko tui te taulawa wha hawa inga lelei au pito i waka apu neongo tau mo Inglani mo Wales mo Zimbabwe ako tui ka
Au IKALE TAHI ki top shape at a maiki. You had now physical conditioning, you had now mental conditioning, they're more cohesive team attitude. Now mahino e now ngai me ke whako I mala e pia tatau pe mo kau whai ako ko tu te tau raba tau hatimi pe mahamani pia. Ake tale ni ko tau mao. Neongo ko to tānaki mai pē, hawhai mai nai whia. Ko tui ka taha ko toi umea ko ia, mau ko toi preparation ni. Ia timi mamani te tau, tae hanga o pore I rere ina tau i vainga. Ka koe, anga ngahi mea ko whe maa ko mi tua ko toko ni lahi pē ko ta hake koe ne whakapaanga. Nga ke toko ni koe ke preparation ni. E ko preparation ni mo mea ko tōpe ki au whenma o e funding ki ai. Wai pe mau o staff ai utara no mga sponsors keke. O pe au positive opito. E tara no mo nau tolu. Tēnā toko ni mai ke preparation ni. Kage whenma o nau tuku haivi. Ke whenma o tuku hale rei taha ko te maulawa mau. Ke toko ni te miko ia pe whakapaanga, pe whaka-equipment, pe whakatau kei. Te mau all out te I e one over fitu. Ka koe tue taimini pia koe ngahi ngau whai taimini. Ngahi mea ko tene whai via I tau timi. Whataha pe pia koe ki mea taha pe koe popo e kakai. Koe mea mahu inga taha e ki timi. Anga ulau ni nai koe whema oe timi kina almo kakai. Almo loto kakai ki mahino tau alwhata. Pe mahino pe kana tau ai entity pua sino go una whawongai. Kakai tau tui mo whanua. Pe ko mea lahe kan mau whengai ko ke ta ki mua I ato e mea. Kakai mo timi. Kako mea veu mau siki ai pia ke lava ko toko ni lahe kon ki te kone ai. IKALE TAHI. Wana ua fitu. Oia, malo. Malo pito Aisea pia hangi koe whaita anoa ko ke whahako mau inga o pito. Pia lawe I pia ia he motoani ange koe ngahi whainga koe ko whahako mai ki he pāke teu whaiva. Umahino pito e hōloa e pōpō e kai whanua. E ngahi whaamiri pēnia mo ngahi kōlo e whanau mo ki nau tolu pia kuofi ki he whai e wherala vei. Pia hangi koe whatarano ko ke whahako ngahi whainga koe nu whahako. Whahaka atoi tō pureanga. Ko inu ko mahino e tau tunga kuia te whaiva, pe hange ko ngahi ngāwe koe whahako ki ai ko amui ange, neongo ko mahino ni koe ke kawe moana pasika, e whiau koe supa e tau whauna, e tau ngā mahino whoki, ono o mai e nau ngahi wainga koe ia, pe I he taimte tau pe, koe pāwhoi ia, pe koe hana whanonga i e taha ia, ke tau tim whawhanua, lawe I pe koe nei toki kakatot pe mo I whiau whakawahe, pe a whiriwhiri ai mo e timi koe ni no tari ti mahi. Oku iai nei hao ngahi whainga maari e hangi koe ki mua e World Cup pe ku mea pango pe ko ki hene ongo whai ako ke whai hasio ke ta whakoe hano o atu ha whanau wharoto whanua ki he tau timi neongo koe tōlahi ta hae tingi nau tō umi tō pureanga. Whewhenei te wakai ki he ta whakoe. Iyo, malo pia. Koe tau ngau koe wharoto whanua o koe mahu ke te au koe ngau ko se olai taki ai. Kato whitu ke lango tane ni te whanau, mono toko nia nau tolu, mono pāto loke nau tane ni ti. Mahino pe, o kuai pe ngahi pillars, ko ngahi kawe koura, ai high performance, ke te kau hei IKALE TAHI. Ai koe raki meko ki ai ko te fitness, mo te tare ni ti, mo ke toko ni ke tō taha ko ni moha kau whai ako rei ke toko ni ke whanau. O tau peke whai tolu I pillars ko ia e pia o tau mea uta pese no noa I he level ko ni whema ko ke tau international standard. Koe level e taha koe kawe koula koe taha e pia competition.
Te tau lava tō teu e tō taha I tongani. Aki e tau fitness e lava pe e. Mara tau kei, kakai lerei pe tongani te teu e tamai ki. Ua pe tau equipment lerei iai te teu tamai ki. Pe ua pe tau ki kau whai ako. Te nau lava te teu Faka'eke'eke nau tō. Technical me afua. Ako ki mea pe tahu kaki tau mau pia ko ta whaki kone competitions. Fe au. I hare volo ko o ku ta pe professional standard. Ai ko super mo. Maha ko fe au ko ni muri. Ko pana ta fe au pe pe to ngani e fengo fua. Ai nga we. Ako e tau whenga ko ke te tamai ko he ni pana ave ko ki muri. Maha ko tau mea pe e lawa whahe taimi. Ko mea ke competition tia ko e te tau whaampe ke whahua tamai ki e super. I ngusi la pu e ITM Cup. Pe ko e whiaukara Australia. I he nau super Australia. Ka ko e tokoni ka hau e pia o ku ai tokoni Australia. Mo o si mea bei ko e proposal na sabi puranga, po style puranga. Ai funding ko ni bei mo ana. Pe kau ai fe auhi. Ai fe auhi ai tau timi me tongan I he Super Rugby Australia. Ai te mahino pe te na hu tau fo upu tau hoko mai. Ka ko e tokon lahi Australia ke ave tau mai klokolo. Le rei taha. O whahu I a competition ko le volo. Ofi pe ke super. Ke tau lava pe tau tolo o lava tau tamai ki o iloi ai mea ko whi mako ilo tamala e. He kehe pe mea te tau ako I tua. Tau tangu au I mala e ia. E kehe ngahi mea te na whahoko koe ai. Nā tulokalo tamala e tangu mai ngā ia. Pressure ia. E tene tala ia. Pe o tanga tō tahale rei koe ki he whai. Koe mea rei ni ofa maka se ilia koe ke tau. Ke tau kau he nau whea ahi. Ai te tau timu koe tau avea te tau tau mo nau timu super koe nau tolu. Reds, Waratahs, my Force, my Brumbies. Tau whea auhi muna tolu. Hi whea auhi pe. Te kau pe ki ai mo fisi mo haa mo. Ka koe revolo e te taha ge. Ofi ke super. Pe aku mau honga ia la I he tuma Australia whenga maari ke hua te tau timi o kawa te no whea auhi. Ka koe o mau whenga peta mini pia ke whahoka ngai whea auhi, ke lahe u whea auhi. Pe toko nia ngahi I kautaha. Ha pe koe Unioni unau ai whea auhi. Uinga koe puzzle, koe ki whui peace kia oku kake tau lava o koe final piece pe. Te tau te teu tamasi I tua. Tai mi konu whai koe whea auhi koe me mahu inga. Hei toki I longa e tare ni te tamasi. So, mau tolu koe I tau tolu koe I tonga ni koe tau whenga pe ke rahe uwa inga. A whea auhi ke kauke tamai ki. Pe mi ai lewa te iro lewa ngai mea oku tamai usai. Tai mi leu tau te iro a ngai tono no a tamai ki. Nau ngai mea whi mau ki wharerei. I he teim whea auhi. Ke mau I tu. Kai mau I mota mala. So, kai mau tolu tai mi mo whenga pe ke whakalahe u pai ngā. Pea te tokonia ngai whea auhi. Ko he pepia ki tokonia ti ki tau lokoro. Me whanau ko wham ke nau whenga kapu. Malo pito Aisea ko ia pe ko taalo mai ta taimi pe te utu at pe te koe na kwa ngai me makehe ko whampe ke te whamanat mai pe mo whamara ala pe ke kai whanua lawe I pe ko tau ofisi ko ni whasmea whina e whano langa e ofisi pe ko hai tunga nei kui ai. Malo pia. Koe oku me ose ne ko toi ofisi ko I whasi oku me ose. Nei whailonga mai he kautahalanga te nau whakakato e nau ngawe nau tolu ki osko September. Pea osko e nau face ko nau tolu te mau hoko te face e taha. Ke whakalahi koe ni ngai
whaare me ofisi ta whaaki. Kai depending me funding he hu mai. Ka koe face kone tai mini, to kone kora siapani, o sigi September. Ka lawa i ke whahue u mea ngā ue me hafua ki roto, ke lawa taungahi timi o teo teo ai. Ke aka no space ai. O asko ia waro stock sio ki ano whalahi kone ke hua ofisi roto mo me whaka administration i pe ki roto. Kai depend la hebe ki sen ko mai TRU. Ko kone peke whanua me kakai whanua ke nau popo i tau timi kai tahi. Ko ka pupena tau fo'ou. Pea ko mahino i pe o lahe kau ngai whanga keke. Timi. Ta te whitau ke lahe fo'i. A koe me ko tō pe pia o pau o whastepu pe. Ka koe peke kakai ke ana ki patience pe he ngai mea ko ia. He koe direction e mea ko tō pe ku on the climb. O albeki mua neongo fo'i. Lahange ngai fo'i mo hāfua o te sio te ola. Ka koe me kamata koni ai te koe ka whai ako he wano wa wha i tai mini o on the incline. Wea ku approve lahe World Rugby ai anga koe ai whotutu e ka whai ako. Mo ngai ola koe ai ti mi mo ka whai ako. Mahino pitu penga hi pore ki he tamaiki na huatu mai tamai ke he ka koe progression goni ai timi me ko whai ako o sai apitu. Pe mo tu i lahi e pia i he progression ko mo whare i me koe rugby. E tau popo i ai timi ka whai ako. Mo i ango na whututu. O mea pe tāna peki ai pia koe popo e kakai mo o ki lotu mai peki he. Rotua me pei ai tau timi mo whanau ta tau pepe ko hai whili. Ko ngā koe pōka puna pēnei tau who'ou. Pea whai mau ki tau whai taha o ti ai. Ke mahino pē ngahi loto mai hāfuka ko kore atu pē. Ki kakai whanua ke tau ki whamau hifo. Ke tau whai taha o pōpō ki tau whanau. Ko nau tolu mahinga taha, kwa ke ka whai ako. Ako nau tolu mahinga taha i e whiahui kone World Cup. Ai kuna was qualify ki ai. Me whao si pe pia koe ki kakai ke nau mea mai o mamata he tau kone ai First Nations. Pea mo tau timi Presteni. Teu ke aho wha o September. Mahino pe koe tau kone pia koe tau lerei taha whaka rokoloen. Me whiahui kone tau whakawahe moe whakakarapu tonga tapu. O whiri ke tau kone mo timi ai First Nations. First Nations na nau tau gosi, tau mo laione, malope hao laione. Ka koe timi koe ni koe timi tatau, koe nau timi development ninu hau, ke tau mo tau timi pa kore pe kakai whanua, ke mo mea mai ke teo whaiwa au whao September o siwa tau koe ai First Nations pa mo timi Preston. Malo. Ora pito Aisea pia ko tui pe hoinga mai tāpure koe kakato ia o tau polokalama wakai me Tapa'i Laini, hange koe whaafi koe ia pia mi CEO, ke tau poupou, ke tau timi whaafonua, ko tui pe koe mea umhau inga e tau poupou, hange koe whaafi koe ki he aha whao September, lawe i pe ku kamata te teo a Penhe, pia mo ne ka ofisiare ki hono taitari koe timi koe na tautai ka maa whoke a First Nations mo Pasifika. Ko ia koe tui pe ko tokoni atu. Pea amanaki pe Aisea te pia whainga maari a muiange te whaitangtange wakai me Tapa'i Laini. E te hoat pe e tātā noa koen pe mono whamala ala ngai ka vinga ki ka kai whanua mo e tala monua i pe. Ki he teu koene tau timi IKALE TAHI pe mga hinga o kotoa pe e whai a ko mono tokoni ka mai e toenga i timi. Ko te whamala ola ke te koe mau whainga maari e. Whafonga e te pe Aisea me he Unioni a Tonga ko pi e aori. Polokalama wakai me Tapa'i Laini, rau te whelongo aki.